ngifuna ukuthi asondeze lesisha kakhulu asondeze thina asondeze ngasibamba ngasiphi la memeza ngakuphumela ngalimsungenyo ubona abantu kumele bafeke amufundisa abantu abosisi bozala trayela ngapha masamba so angithi kusidlula la phaka khona itiya bangiphakisa letiya nabi yashesha nahamba ngale ngihamba ngale ngithatha letiya ngiyampulisha ngithi ngicela umthela ngomtoko letiya shisa hansa uzihansa uza yini and again asabhana usama 2 liter 6 la 6 pack angithi ujwayele 6 pack fake 6 pack nesitolo lapho yathenga amuthenga 6 pack ama 2 liter manzi yasa uphuzisa ubamba ya ngikhabu bengaka lacela ubangaka ngelela ngincini laba sobise uthi ambulala vele thingisa ama-speculate thingisa komahosha nawo leyo bengifuna we leave no stone unturned. Yeah, guys, welcome back to another episode today. The episode 2. That's since nangabuya khumbulo yazi ukuthi sigcinephi no release go inja yami sikasi the release go man washo mfowethu thina hayi salute yeah so mfethu sigcine endabeni zasedanyana endabeni zeinombolo if ever I remember quite very well sigcine nje endabeni zama nombolo msine yeah ukuthi uthe mawufika rana edanyana vele wena bongadlali bobashaya ngerazor abanikeza ama razor ukuthi musikana la phakathi ezinjalo so awuchubeke la ukuthi kwaba kuceda kwenzakalani njengoba bengisakubeka mfowethu ukuthi njengoba masifika ngala bakunika ama razor ukuthi ngikona ukuthi ngikerane yabona yeah mayithi mina vela ngisebenzisa for ukukerana ngisebenzisa for ukusika abantu ngoba indawo kaSathane le yeah ngathi ngiyabheka vele ngabona ukuthi ayilana akusindawo ukuthi uzokerana nabantu la indawo ukuthi kumele ngisikane nabantu ngoba uyabona vele bayadelela abantu bakhona bakubiza ngomama wakho bangakwazi uyayibona njalo ngathola ukuthi manje nami vele ngiba ammunition yami le uyayibona la ile yeah iyoke vele indlela bengisebenzisa ngayo abantu ngibanwaya ngayo le razor ufika nokufika yeah ngifika nokufika mina ngibanwaye phela badelela labantu laba noma uzoshisha bazokwenza urose phela yeah bazokwenza urose phela mayikuso phela umengenye uyayibona uyakwazi umengenye phela so wena isinaro mawufika benjani like ufika thola amajita promile or kwenza bekunjani mawufika mangifika sithole ukuthi babavalele uyayibona sifika ngokuthi sifikele ekitchen siyagawula uyayibona so sizilapha ekitchen basithuka singabonyoko balethe ngapha uyayibona ngagcina sengizikhethela ngamisela lapha uyabona ngoba ngizwa le nhlamba evela lapha yana umsunanyoka ngizwana le nhlamba le ya ngagcina sengithi no baba ngifake lapha kulo msunanyoka ovela kakhulu number 2 ya ngaya khona ke number 2 uyabona sibathola bayingaka sibathola bayi 86 lapha uyabona yasangena nama out phela ngibatshela ngathi mina ngitshela le phoyisa ngithi ungifake endaweni zakho ngifake la ngoba yibo laba sithuka kakhulu uyayibona bra yasangena la number 2 lapha la akekho wama playa ya ngithola amagalbhungu indlanga amatha ya mara zateta playa indaba ukuthi vela hayi ngimengenye impilo ya vele ngishelile ukuthi hayi mangokufa uyayibona le ya ngoba phela kusiza ulungela amasimba lapho bokubhebha bakwenza yonke le ya badala phela ngathi azange bathatha amachance hayi ngeke uthathe chance ngeke uthathe chance lapha bengimengenye phela lapho usathane bengekami bengabaleka the way ngigcwala ufakheni ngakho ya uyayibona njalo ukuthi nami ngigwetshwe nje ngingafisanga ukuthi ngigwetshwe uyayibona ya ngiyethole nje okay vele sangena fika lapha sithola ukuthi vele bagcwele vele abanye bashaya umthetho uyabona ngile ngiwande leso sikhathi
Uyathola nginombolo. Yeah. Mara ngwalo nomsila nempondo. Ngeke ungimele. Unenombolo yakho ngeke ungimele. Yeah. Uthola ukuthi manje abasinaki benza ngathi abasinaki. Uyabona? Nawangasinaki njalo mina ke. Ngitshela amagenge ngathi ngigenge baphelele indawo zokulala. Uyabona? Ngoba kumele story selmonitor ngisho. Selmonitor easy kithi. Uyabona? Bashayisa ngestory bafuna ukuthi sipayiseke siloku simile nento zethu. Uyathola? Nempahla zethu simile phambi kwabo. Uyabo akuyena musibadelela njani. Uyabona njani? Phela kumele masifika welcome basinike indawo yokulala ngisho. Abasinike indawo yokulala. Basibheka nje. Bafuna ukuthi sipayiseke ukuze kucishe ijele. Thina siloku simile. Yabona ukuthi bangasilayizela nokusilayizela. Mina azangidlali. Abeli ngathatha ama-choose ngawubeka empedeni yawo yonke. Ngithola. Ntwana yamadibe yamkhumbula uMadibe. Thatha ngambeka le khoneni le kulama-28. Ngimdiya yezingubo lapho. Ndiya ikhubalo. Ngidlala lawo. Okuvusayo ngitshela. Ufika. Ngifika nofika phela ngisusa isikarisco mina ngorisco. Ngihamba nami ngagibela komunye umbhedo ama-26. Bagcwele la ngaphansi balo bashaya inombolo. Ngagibela la phezulu. Ngibulisa umuntu. Ngibazi ngibabulisa. Ngibulisa inja. Ngithola kanjani? Izinja lezi ngibuliselana. Ngibulisa inja izokujwayela kabi. Ngibulisa umuntu. Gibela lapha empedeni ngizala. Khomba achoose ngizala la. Ngicedzelise la kimi. Yabo ngiphethe imali yami yebheki phela. 1000 rand lebheki. Kule 1000 thengile insango ye-R50. Plus plate 25 bob backstage. Yabo thengile insango siphelele ngama-20 wethu. Bese angihlalela phezulu umbhedo wami. Satsala nje lapha phezulu umbhedo wami. Yabo. Bopha amazolo crane saphela. Balobadlulisa la balobadlulisa. Yabo bathumelana ukuthi balande. Ngibajwayele ukuhlukumeza abantu. Manje athi ukuthi hayi bayabona vele ukuthi lapha ngeke sibuye. Bagcina sebasikana babodwa ngamarezi. Yezwa baphikisana ukuthi wena ushile. Yabo waye ungabalandanga. Yabo bagcina basikana babodwa. Yabo angitshela amawuthi wami ngithi amawuthi njengoba sikana so balwa ngayethu yabo baphikisana ngathi. Ngayithola njani bla wami? Ngayithola njani mfowethu?Thi baphikisana ngathi wena bla wami. Batshela amawuthi ngathi amawuthi baphikisana ngathi laba njengoba nabakhawathana kanje. Shangathi asibabona. Uyabona? Thina sogcwala nje umuntu ozakithi. Uyabona kanjani? Uzo-approacha thina ila uzokhona khona. Yabo akekho newani wasondela. Bagcina balimazana babodwa ngikutshela. Uyathola? La ugcwele emelo ugcwele vele lamakasi wangale bostandard tone. Yabo. Uyathola player. Bashishi bakhona uyabheka abanye banamazinyo badivile bangaka. Babheka ngathi abafaka ireza labanye badabula. Angeke ngijwayele. Tough line. Mara bashisha kunjalo tough baba. Angisibhaye vele sabo. Yathola. Sasivele kwazi ukweqisha ijele vele. Lokusibhema sena amawuthi wami. Yabo. Bhema vele kwazi ukushaya umathuli ekseni sala. Sena ngasibuka kuyagezwa emashawa crane. Kanini siyaphuma simkhishini sukawu. Yabo asebangitshela ukuthi akhona ezasekasi lakho bobana bojiri. Yabo bonjiko. Yabo Sipho yabo. Asagcina sesidibana ngale matafuleni. Yabona. Azange liphele iviki manje sengilwe nabantu abaningi. Ngiyathola njani? Ngithi lapha yanabheka kunejele leli licwele ama Big 5. Namaphoyisa akhona amanye the most ma Big 5. Uyabona? Zama ukusithengisa yabo. Ukuthi nesipayiseke ini yabo. Athi ukuthi hayi ababuyi. Vele ngiyahlanya vele. Uyathola njani? Uyathola njani? Thola ukuthi nawo lamakhadi vele inswela boya. Yabo. Khuluma isibig 5 vele iphoyisa lakhona vele kuyaphakwa lapha. Itshela lezinye ibosho ukuthi hayi sinabonyuwani lana. Uma bazowala ukuthi ngibabhebhe kumele bafe ngaphandle kokugula.
uyayibona kanjani Amakhadi athela. ya tshela Kumele iboshwe inkawu. ya kumele shawe ngekwayo yabo and ukhuluma i-speak 5 phela lo ya uthi asosidinayile umuntu ipopose umuntu umzende sonorsik uma sala nalamaraho thina kumele sife ngaphandle kokugula yetsho ya ushaya nge-speak 5 ukuthi zenda sonorsik ya ucanga ukuthi angisizwa kanti angisizwa kabi ya phela mina ngitrayele ngiqale ngasifunda kuqala i-speak 5 ngoba ngiyazi ukuthi umuntu uthatha inombolo yama-28 ungasazi i-speak 5 bazococa ngawe uhleke kanti bakubulala uyayibona kanti kumele usazi ngale-speak 5 yetsho njalo ngeke ube undoda onjani ungasazi i-speak 5 ngoba labantu silwa nabo uyayibona njalo mabazokhuluma lelimi labo uzohleka wena kanti bakubulala yabo bakhuluma ukuthi kumele ubulawe wena uyahleka uyayibona njalo sokuthi asengiyalibamba lelimi sengitshela amajita ukuthi hayi yamuzwa lo baba uthi thina kumele sibhejwe thina yebo sife ngaphandle kokugula manje uyaye emsuka mamakhe ngeke akubone uyayibona njalo ngicala ngalabo kuka-ke labo kuka benzani kushanga isikepero yabo kanjalo ya bafuna uzukhuluma yabo kirathi ngingathuli iviki lonke ungakhulumi yabo kushanga ibhabhanyana elingaka uyabambisa mara abanye babaphakela igawu legrade makwenzekile athi akufakela inyama wafaka inyama enkulu uyayikhipha akuhlabe ngethambo uyabona alo ngibabhekile so evikini lesithuka ngabatshela ngathi yazi sunabonyoko siboshiwe la sivakashanga la yabo manje lunishanga legawu lenyana elincane kanti thina siboshiwe la sisakhela yabo sijwayela kabi sijwayele masimo yabo kunomunye bathi elifasa ngazwa kuphi claim ukuthi aphendulane nami mhasha ngomtobo umtobo ushisa kabi ya indengane nomgqoko wakhona bathi indengane ushisa kabi umtobo wakhona neyibungu yes umtobo wakhona neyibungu ezifana nesigcoko sakho gibbs yayibungu eziyelo abasifisa nempuphu ebolile yabo and uma kwakhuluma ngoba lo mtobo lo ukuze ubone lebungu bathi thela ibisi uyabona wathela ibisi lebungu ziyasukuma kusale laphezu ngathi rama masinangazi kanti ayibungu and uma ungafika ngale matafuleni ukhuluma uzoshaywa yetho uzoshaywa leboshwe yazwayo zikushayela ukuthi manje phela thina sesidlile wena ufuna senzeni ke sibuyise uzoshaywa manje umthela ngalo mdoko umtshela uyabuye straight vele emtshela ujwayela kabi ngithi akunika yena unika lo mntobo uqala uyakudlalisa ngithi ufuna ukuthi uzohleke yabo akubona ukuthi uyamthanda phela uma uhleke ukwazi ukuthi uyamthanda uyayibona njalo yabo anje so athi lo mntobo awubuyise emuva yabo enze ngathi ukunika isinkwa sibisele emuva yabo uyakudlalisa yabo ya mina ngenza ngathi nami ngiyadlala ngenza ngathi ngiyahleka kanti angihleki ngiyalinganisa ngifuna ukuthi asondeze lesitsha kakhulu asondeze thina asondeze ngasibamba ngasisibhiki life memeza ngakuphumela ngale msunganyo ubona abantu kumele bafebe amufundisa abantu abosisi bozala trayela ngapha manje masamba so ngithi kusidlula la phaka khona itiya bangiphakisa letiya nayo yashesha nahamba ngale nami ngihamba ngapha ngithatha letiya ngiyampulisha ngithi ngicela ungithela ngomtoko itiya shisa bla ngiyampulisha ngale tiya thumele nangale cup uyabona ya ngidlule lapha ngiyalapha kule two slide ngifika lapha kule two slide ngithathe le two slide nayo ngimpende ngayo yabo ngifuna hamba nandasula sophumela uphe eminyango ufike eminyango ngithatha ispoon ngiyangithola kunespoon lapha ngithi of ispoon lapha ya usikhwaya nje kayiwanda la phansi la uyayithola bravo thatha le spoon yasikhwaya nje kayiwanda kayi-2 sesibukhani njalo makaphuma lapha eminyango ngithola ngimile ngespoon yabo siwaquma lamawala yabo gijimelana ukuthi singaze sikwaza uyayibona njalo kwenze njani ngithi uyangijwayela uthi uyangithanda lo ngathanda mina jwayela kabi ubona kanjani sebazange basidiscipline yabo sathe basese ofisini
Ya kanti kwenzenjani ngiyabatshela hayi lona mani. Lokhu engidlalisa mina ngidlali phela. Ngiyantshona. Ngapha afuna usikayi igawulo yethu. Lokhu yasidlalisa. Ngiyantshona. And lephoyisa ngizwile ukuthi batshela ukuthi thina sivunyiwani kumele basibhebhe. Uyabona. Mina ngibhejwe izinto ezinjengalezi. And noma ngabe bathi bangangiphepha mina bangangiphepha ngifile. Yonke into abangayenza bazoyenza ngifile. Ngiyatshona. Ayikho into abangayenza. Ya. Konke Shaya. ya yempulo. Awushaya. Ngokushaya kanjani mfethu? Wawuphi wena uma ngizokushaya? Uthi ungishaya ngoba bengekho. Ya vele bengeke kube khona phela ngoba bekufika phela. kaSathane phela lapha ukwazi uba khona. BakaSathane babaliwe. Ya, izinja zakaSathane zibaliwe. Ngiyithola phela. Ya. Thola ukuthi manje phela ba-cooperate phela. Ngiyithola njalo. Kwazi ukufika lana ekutheni ngicina sengithoba inombolo. Uyayibona njalo. Fike enye yawuthi yami siyasheshivile. Enye ihlanya kakhulu. Uyayibona. Bathi usibata. Uyayibona njalo. Sengithola ukudibana nale house. Uyayibona asiyangibeka ukuthi emfethu lana kuso. Uyayithola. Ya, and nami ngiyabheka vela iyavuma ukuthi ngicofe yona. Ngoba vele ngangene ngezibovu. Uyabona. Phela ngeke umane usukela uthathe i-28 ungene ngokuthi wena ushaya umuntu. Yabo. Ujoji grocery, ujoji chocolate, spa, wenze njalo. Uyayibona njalo. Ya, lapho ungena ngezibovu. Uyayibona. Ya, umane ungene. Mawuzongena vele kusungena ukuthi vele icala lakho vele libovu. Uyayibona. Ya. Yena khona kumele uphakame. Ngoba kuyaphakanywa. Kanjani? Phakama njani? Ya, phela umane uthathe inombolo uyayiphakamela. Esebenzela. Wena babukayiphi iduty? Iduty ukuthi vele siphakamele lenswela boya zama-Big 5. Ya. Awuthathi ngaphandle ukuthi vele ungaphakama. Wenzani inswela boya e-Big 5? Khawatha silayizela kabuhlungu kabi. Silayizela kabuhlungu kabi ngaze ngisilayizela nomunye umfowethu futhi we-28 omunye obengagcwali. Awusibekele ukuthi kwenzakalani? Ya, bambiza ngoJackson 5 loyo. Shuthi uyenza kwangijutha ngoba ngathi ngithola ibhesuku yabo. Bangicofa ibhesuku. Bayicofa njalo sihamba sesipanini. Babhaca bona babhaca ngaphansi kwembhede. Yabo bayi-3 yabo. Basibuye esipanini sithola ukuthi amakasi avulekile. Bacofe yonke ibhesuku yabo. Uyayibona njalo. Ya, ngeke ngakhuluma nabo ngabatshela ukuthi ngicela nginisele izinto zami. Uyabona. Ngoba bengibeke netrat nyana lapha. Balithethe netrat. Ngathi ukhela ngicela ningikayi into zami. Uyabona. Besithi olet la. Yabo. Lo wabona ngathi ngiyadlala. Ngoba senze bamsaba lapha kulela jele yabo. Ya, uyabasika ngerazor wathi isixhwala lo muntu. Uyabona inyawo nyane ebalidubule ngarfo. Yathi limeshe ngathi kwayikwai. Uyabona ngathi hayi wena kwayikwai wena ngangumisa wena. Unamakwayikwayi wangihlanyela wena. Umele uhambe umisa abantu bakuba amakwayikwayi mina ngangumisa. Yabo. Futhi amagenge waseCustom amanye vele angikhuza amekele izikole. Ngathi angikwazi umyeka ngihlala naye eselini. Uyabona nje. Thina abavalisile. Abavala ijele. Ayisusa phela. Full up line. Phethe kwachuze wami uyamazi uJava kuMorino. Ujava kaBumorino. Ya, kwajibana phela le isotsha le. Bengitshela kayiwani ngibana lo samchiliza. Yabona. Ya, plus le ngiyayikena ke inkomana angeke ubuye. Yabo, ngitshela ntwana ngimchiliza mina ngimkwaza. Yabona nje. Yabona kumele ngimkwazi. Athi ukuthi ngiyambona nami phela ukuthi akusento okwazi. Siqhilizeni mageni. Yabo, sithethe sambeka la kule base la geza khona yabona amazinyo la. Kusekuseni la ugezwa khona amazinyo. Ngithi kuneshawa kunamabhezi. Lapha amabhezi sambeka phezulu kwale bhezi. Samphula blind. Ngiyathola. Simphula waconfess ukuthi hayi nginabantu abasoso kulento le. Yebo. Before azo confess yazwenza wayenca wakhipha ama-razor. Ngoba sithi ujwayele ubasika. Ukhipha ama-razor ayi-2 wathi ngathi mina phela msonganyo. Mina one man. Nangenze next wena. Ya, magenge melani lena. Lo nalo mfana lo. Ya, ngama phambi kwakhe la mtshela ngathi amfana usike mfana. Ukhoma umsunganyuko mfana. Nami ngiphethe 2 yamarezi. Washa. Ngeke abuye la.
bengizitshelile Brian ukuthi nje ukushaya kwakhe kayi-1 mina mfana ngimtabula. Sengimedile ngicedile mathumbu ngamedile measurement yonke into ngiyenzile. Ngicedile measurement. Yetshoni njalo. Njengathi ukhomba umsunganyo. Awashisha crane. Thina shisha umkhomba laba achoose bakabanye. Sibakusize kangaka. Chilisa abaconfess yabo. Sizilando kusasa khona ngaphoyisa. Yabo phoyisa seliyabatshela ukuthi khipha leduza lapha. Yabo oyetshela iphoyisa ngithi mina ngcono bahambe la kule jela. Otherwise vele ngeke beliphele impi yami. Yebo njalo. Funa into zami. Bake bazikhipha phela. Okay basala lenyuku. Yabona. Mayisala inyuku ngabatshela ngathi hayi inyuku. Ngisazothola amabhesuku. Imali ngisazoyidinga ngiyifuna yami. Yebo. Bathe vele bathola amabhesuku abeze bayiletha. Ya, bathola. That's ucala kwami ukuthi vele sebangena lapha kulela tanyana. Yebo njalo. Uyanuya-ke sengilwa nabaningi-ke. Uyathola. Siphithana nezinye zase-Emelo. Uyathola. Sifuna ukuphepha kwachoose bami. Yayibona njalo. Nazo vele ngizimise ngophondo. Batshele omunye wakho ne-operation ngitshele ngidawo nezipho. Ngivula kabusha lesi. Ngijwayele. Bafana nina. Uyathola bafana base-Emelo abaphapayo abangazi next. Yabo mina one man la. Seselini valiwe. Ngime ngophondo Brian. Lapha ngizinikele ukuthi angayifema ngabe ngiyaphi. Yebo bro. Athi ukuthi nabo vele bagcina bacomparate vele. Sigcina sibangani. Ya, vele ngicina nibangani phela. Bajuza. Ya ngicina nibajuza bagcine kabi. Ya, bona sigcine batshela wena ukuthi angeke bakwenze next. Ya ngoba bona phela umile ngophondo. Ngime konke ngime kuma noma ubani usidakela ungakana namsebenzi. Ya, uyathola njalo. Ezilonge nje uza ngamasimba kimi uzothola amasimba. Uyathola njalo. Ya. That's why ukuthi maye sengicala ngenzani. Sengimasha ngayo isiyalo. Into yabantu uyabona. Phethe le awuthami le. Awuthami le avela hayi mengophondo. Bengitshela ngayo siyathethwini. Ya 28 into emnyama umsulukanyo. Bali yamphethe hayi. Phethe yona phela. Manje nje la ikhona ngiyafisa ukuthi ngingaphinde ngiyibone. Nongolozo. Ya nongolozo umsulukanyo. Indoda le yamphethe. Yonke nje ugodini kanje. Ya. Yethola. Hayi into siyalo. Into engaginci le yamphethe. Yethola nje. Manje ngoba bathi ama-26 ama-28 niyahlaba nani neshaya nawadla amanyawo. Ya amanyawo yazi adliwa kanjani amanyawo ngokuthi mhlambe yazi kube kanjani ukuthi pay revenge phela angeke phela wenza into ongayazi. Ya mawuzoshaya umunye umuntu amanyawo wabonephi. Yayibona. Ngokuthi kumele bakushaye bese nawe uyawashaya. Ya ngithi phela wenza into oyaziyo. Azange bakushaye. Ushaya ubani ungashaya ubani mara uyangibona kahle. Ngisusa sika risk ngithi ngihlala ngikutshela. Ngeke ngishaye mina ngithi konke ungakwenza ngifile. Ngiphila ngeke plan. Ngiphipa kungawenza ilipayisi. Ngitshela na ubaba ukuthi bengishoda ngelipayisi. Manje unamali ipayisi amaningi ngangilethela. Ngiyathola njalo. Uyishaya lipstick. Ngishaya lipstick. Ngi45. Ya ngi45 ngithi nalo msopo nyana wesperms nangipressa ngokucophisela emlomeni. Ngakucale la ke. Ngakubhadala phela. Lapha futhi bazokwenza into ukuthi vele wena ba wena uyavuma. Uyabona phela. Kodwa mangavumi masimba. Isimba ngaliphendula ichocolate ungalibeka la na next day lokulisimba. Yebo nje ngalishintshe. Next day loba macrunch. Ngithola. Ya amarazi. Uyathola phela. So lapha bethu shothi asiphila kayi-1. Ngolapha vele uyatshela ukuthi vele ngasathana. Ya enye nenye yiyo prime shothi. Konke kungenzeka kwenzeke kodwa ungakuboni. Ne. What if ukubona ke? Okay. Traumatized. Ngimazile. Uyathola phela. So manje umjida masele gaya isiyalo. Uhlaliswa phansi. I-procedure isiyalo injani? Ishap kakhulu ngoba vele uyakutshela naye vele ukuthi lana phela la siphumelela ngegazi. Uyayibona kanjani? La siphumelela ngegazi la. Uyathola. Phumelele kwazi ubhodla kahle.
ya phumelele kwazi ubhoda mawukwazi ubhoda phela ngiyophumelela yethu ngoba phela kasathane sijoyine kasathane phela yethu kaningi lapho uyaphila into nje nawe shothi kumele uzinikele kiyo uyazinikela kahle kahle mawujoyina lapho uyathola kanje ya akujoyina bosisi lapho mawuloku umama akekho lapha asisebenza umama uyamkhohlwa umama uyathola kanje asima out la nekhohlakelo sidla inkohlakalo kuphela kwanda ukungcola uyathola kanje ya kwanda ukungcola ya sandisa ukungcola akukho esikwenzisayo ukuthi sandisa ukungcola ngcolile yethu so mawuzoshisha vele uzodla ukushisha kwakho ukushisha kwakho uzokubhatalela yayibona lapha ushishi lapha kasathane into kumele uyazi ukuthi lapha kadevela ulunga njani kasathane yayibona nje kumele ukhohlakale vele una-choice like it or not yayithola phela ngoba balungile vele abasurvive ngithola phela. So after ukuthola inombolo nachubeka ejele impilo yabanjani bese banigwebile la ya iba mnandi kakhulu ya ngoba vele soyakeninga vele bogwe umnyaka kwengaki iminyaka nyana nje 5 years nyana 2 years nyana 2 off ya so after ukuphila so nenombolo yini into yenza kube mnandi ntanyana ya ukuthi vele angithi awusekho umuntu osazokujwayela ka ya phela bayatshelana phela lapho ungayi yayibona lapho ungayi lapho loya kadlali lo yayibona nje yethu babhalile ngawe mawuzolunga vele nakhona babhalile ukuthi ulungile phezu kwakhe yayibona vele mawulungile vele udabule yokufela lokulunga yethu lapho kanjani ngoba ngiyafika ejele ngo-11 angifuni inombolo ya ngizele ngishaya into yami ngiyavala ya bakufunela lo into yakho eshayayo na ufuna inombolo ufuna umpipi mzwe angithi ulungile mzwe awufuna inombolo ufuna umpipi uthola lo mpipi mara ngisho ukuthi wena abakwenzisa into ongayifuni bangishaya kanjani nge-45 kuba ya ngithi baya nokulunga kwakho bhuti sebenza ngokulunga kwakho yokulungile uzofela lokulunga kanjani ngisho ngiyangicela ngifuni ya awufuni uzonye ngoba mayisenza sokuloya kunabaloyayo phela bakibo abantu banye basuka emakhaya baloya emakibo bazimithi ejele kuyaloywa kabi uhlanye ubhejo sohlanya ubhejo sohlanya lapha akudlalwa lapha angingasho ngithi kasathane uloyo ngani ejele iningi into loya ngazo kunemvuthuza lapha ya uyezwa libethele shidi ngithola kushaya uhambe ujike njengebonda bathi jika nebonda uyabona na zinje into bakushaya ngazo ivithiza yini bathathani bahlanganise yini into ezibhaya nje ama-powder we-gloves lawa yabo ama-gloves wakhona amabha ya amakheminyana wabo uyayithola okunye masende ezintsha masende wentsha ya yaziwayo yabona amatamati nyana yelo lawo ya lawo adliwa inyoka isikhathi esinamanyeva lesi yabakhipha la matamati bawawomise yabo mfakele ensangweni awudabule yabo sometimes inhloko zeyintwala babhonsele lapha ensangweni amaqhumela la kuwo qhuma nawo velayo uba uroba khopha uba uroba khopha kwesikhathi bafakele ilizard yabo ilizard maningi phela ama-lizard ngala ya khipha lo khopha babomise masekuphushuka so ngathi iphilisi so bakufakela ensangweni yebo bakunika insanga zishe ujika njengayo ilizard lapha esibangabangeni ujika njengelizard yajika njani lizard ya ujika njengayo-ke ujika njani ya uyajika nje uba lost matheka ujika njengelizard
bayibona la yini abanye baloya mfethu ngathi abaplaying manje lezi eziphuma zithi zingana nombolo ziphuma zingana nombolo zona survive kuba ngendlela ezilula ukuthi survive kwesikhathi namafamily ukuthi abe grand kuyaba umthelela lo kahle usurvivisa inyuku yakho usurvivisa inyuku yakho futhi uyafika mawunenyuku uyathenga wena ezi-28 ndoda ngicela ungadi njalo bese uzofuna malini nje rafu ukuthi uzofuna rafu ngenyanga uyangenzela nje ngithi unemali everyday nje nginensango yami nginogwayi wami negawulo lami bejona nje hlezi ushovelana nje bengijona mhlawumbe ngidlala le number 11 ngidlala number 2 bekhona thumela ukuka thumela umuntu osoyinto esizo bejona thumela umuntu osoyinto esizo kanjalo sibhekene uyabona kanje so kwahamba waze waphuma akukho kunye experience phakathi eDanyana ngavele ngaza ngaphuma vela so manje mawuphuma waphinde wafahlana so asingene endabeni ukuthi uphumile wabuye eKasi yini into masokubuye eKasi soyigenile since uqala ukufahlaka ke uthi udesana ngaganga ngizophinde ngibuyele Ravi uzonjani mentally mentally vele uyalimala ngokuthi vele le ndawo iyalimazana yabo but nawe uyatshela ukuthi azina ngisafuna ukubuyela la yabo kodwa ngesimo uphinde ubuyele yabo ubuyiswa yini indlala iyabuyisela prime ngoba la phela siphaki ngithi la sasiphaki le yaphaka le yabo mayela sikasa siphaki uphande yamela uphande yabo uphanda wakho uthola sokuqhumkelile futhi babuye bakutshele bathi uyatiphinza angithi amaswati bathi uyatiphinza nawe utiphinzile yabo yabatshela-ke ngiyatiphinza vela kusika muntu la mani naphawa lengaphandle phela sifall line yabona kanjani sonenkani phela nawe ufahlakiswa yini masola ngaphandle isimo ngisho njengoba ngikubeka ukuthi isimo la ngaphandle ngifuna usibeke nama-scenario ukuthi benizana benibamba amatransi or nishaya abantu phansi besibamba indayiza kakhulu indayiza benibamba kanjani indayiza indayiza futhi njengempintshi yami ngikutshela ukuthi mbambe mkakarele lo yabo indanga amanza lo namanza lo uzishaphe limasizomzela njanjani yabo sakatheka grand fika lapha yana impintshi yami yakubamba yabo ayibamba nathi sesila ikhwameni yabo isikhathi usihlule ngamanzi sigcina sesikwazi yebo njalo phela ngesikiyeke phela isikhathi siyibonile imali yebo njalo ngesikiyeke yebo gcina soshona kwesikhathi yebo njalo ngoba siyibonile le mali phela sokuyeka njalo nathi sesibalile phela ukuthi hala ipopo lethu yebo njalo masadla yebo so wena mawuba nenkani yakho phela ngesikiyeke sibambezela that is why ugcina soshona kwesikhathi yebo kwesikhathi kawatheke vele sikushiyulele zwa yebo nje ngoba nathi phela sibhekile sesibalile phela lana sesipophile manje sijampa kanjani ukuze ngigcine senifahlana siyajampa ukuthi isikhathi sigcine sishayela laso uyabona shayela laso ekuseni sigcwele amagazi yebo njalo sibona abanye abantu mkhambi yebo abayinswela boyese basho ukuthi hayi sibabonile ubani bebacwela amagazi yabona kuphi ethaveni shayela laso yabona siyajampa kanjalo yabo ethole njalo kwesikhathi njampa umunye nje inswela boye out yabo wabhaca kusebusuku yabo ngoba phela uma ngekabhaci phela uma somthola naye somsquash ngoba sobe skena ukuthi lo sibophisa yebo njalo ngesimiyeke so manje mfethu uyakanga ufahla ke Pakistan what if uyofahla bakubophisa le Busan City kodwa phela lapha ngekwenze focus into engisho ngithi ngamanje phela ngithi njengoba ngitshela ukuthi bengisebhabatholo etshela uzikhetheli loka bongazikhetheli ukuthi ufuna ukuhlala kuphi yathola ukuthi nawufika nje una 3 days 4 days bakushanga idraft transfer bakuse kuphi la ungafuni khona so awusabi uzosabani mfethu ngoba sogwetshile susalimele uzinikela vele masongada
once vele bangakuhlakaza vele sikuphelile ngawo ukuthi usasosaba yabo uvalo kumele ushiye khona lapha ecourt yayibona njalo ngoba manje vele enye nenye yiyo vele futhi uyazinikela Brian noma kwenzakalani kusalayo angeke kwenzeke lento ebafuna ukuthi yenzeke kimi uyayibona ya uyazinikela Brian ngoba vele idrafu uzoyithola ngeke uhlale endaweni yiyo yini lento engakakazizo eyenza ukuthi uzinikele ukuthi noma ngabe yini noma ngifanele ya unokuthi vele angeke awufuni into ebhede uyayifuna into ebhede uyafuna into ebhedayo wena umuntu azokubhebha umile nangu umuntu nge-12 gauge uyovuma wena uyovuma nge-12 gauge nangu uhlalele nge-12 gauge silima nje silima siboshelwa ku-rape or siboshelwe yini uyayithola njalo ukuhlalela nge-12 gauge angeke sikuyeke phela manje njengoba ukuthi bospina kwesinye isikhathi uba nama-mordi because banokuringa ukuthi unokubona maybe lo muntu ombulele uyakhonta into ezinjalo akazi uku-experience lokho kuyaba khona isithunzi nje kuba isithunzi kwenzakalani nje ubhayiziswayela iy'thunzi yabo isithunzi somuntu siyasala phela lapho uyayibona njalo isikhathi uyaphupha vele awuki shapha uyayibona njalo nokulala nje kuba nzima ngoba ncane uyaphupha yabo wesi futhi namamsebenzile uba wesi kakhulu akwenzeki ukuthi mhlambe mawuhleli ubone ngathi ublomenathi or kanjani because banokuthi basikhombise ukuthi kwenze kanjalo kona uvamanga kanjalo baba ukuthi mhlawumbe uwedwa-ke mhlawumbe ya maybe usethwayelethi kanjalo nawe uyambona yabo kodwa kusuke kuyisithunzi yabo ya isikhathini esiningi isithunzi layileni yabo lo muntu ufika ezisithunzi kuwo yabo kodwa yena uyezwa nje uyamfila vele ukuthi hayi ngathi ukhona yabo kodwa uba isithunzi uyayibona layileni isithunzi kanjani like ishadow or uzwa uyasindelwa same thing yasindelwa umuntu omile lapha ngwawo yebo vele ukunenkinga vele noma uphupha vele uhlala ungamphupha so wena bodila njani nama-situation anjani ikinga ngadila ngayo vele makafikile kumele wence vele umemeze ya uyabaleka naye vele uyabona uvukile imalamba uyabona naye ivukile lesilwane lesi yebo phela wambulala kabuhlungu phela angeke azame naye uyabaleka naye asho ukuthi uzangiphinda utangiphinza uyabaleka naye kodwa mara ngakuthola nje ungathi utekentekayo uyakuhambisa kanti uzawuthola ama-out amanye akugcina uthola uvuka sekashonile yena angeke akhona ukuxoxela abantu ngoba le mpi beyibhekane naye uyayithola njalo akufikela Brian yena ngeke ahlala ngakufikela nawe kumele kube nedlozi lakho liyakunceda kuloko uma licinile yabo mana unedlozi nyana lentombazana lomfana nyana lama-short pin phela ngakukuye Brian uyayibona njalo ube nedlozi elicinile Brian ngayithola Brian hayi njalo mfowethu so angazi Machita maybe khona into enfuna ukubuza before ngiqhubeka ngabuzana so manje wena njengoba usho ukuthi uphinde wafahlaka futhi game 2 so mase ufahlaka ijele busubona kuyindawo enjani mase ubuyela kwesithuba ijele ngibona nje kwi-crash nje ngibona kwi-crash daycare yase crash daycare siyadlala crash siyaqwatshisana khona kumele basayishwe crash khona kumele bashaywe crash crash phela kwenzeka yonke khona ubapompisa gabi phela sipompisana emaseleni upompisa umuntu ngoba kwenze njani police station kanjalo uyampompisa ngokuthi akafuni ukucooperate ithula umusa ukukhala skirlek sijabula kwesikhashana
isiyajabula kwesikhashana siphinde sikhale futhi isho njalo le ngoma yami ithi siyajabula kwesikhashana siphinde sikhale futhi thula musu ukukhala skirlek angithi uskirlek ngalezo zikhathi uboshwe skirlek ya isho njalo le ngoma iyakududuza ya ingoma ngihlalele ngebhutsa ngihlalele ngelinye ibhutsa ngibiza ngophula iqakala ya phula iqakala lamadolo la Mkhahlele ngiyakokoda ngale bhutsa icinile phela nensimbi ubamba ngesithende lezi hamuru ngilenze hamuru thambisa ngithi unenkani kumele sikuthambise uthambe ube itamati kokoda step ya thatha nama-fingerprints kanjani angithi sikuvulela icala ukuthi awusiphathelanga next nangisho ya uvulela icala unecala siyakutshela ukuthi unecala usiphathelanga next ya so unecala elibi kabi siyakuchaja ya guilty as charge lapha guilty as charge ngitho awunatola tola kubani ungatola kubani ngoba thina wathina stoli why wenitole letha lezandla la chibize ngale bhutsi benizibeka phansi so ya khale le bhutsi ingoma libambe ngamazinyo phenduka iphezulu ya ingoma ibamba ngamazinyo ngale nyawo labo bhonzi lapha sikushaya umuntu wangithi uzashaya phela mina ngibe nebalance mina uhlala on toes tayitaze ya sikwenzela ukuthi ungabi nendlela yokuthi ungalwa uzolwa njani incindi ayibumbeki zimnyama agcwele igazi ayibumbeki incindi lapha ubalance ngihlala ukuziwela nje uma uthi ufuna ukulwa uyaziwela nje phansi wenzani enhle kufuna ukwenzani uyawa awukhona ukuma ubalansa njani labo bonzi phela badek babovu lezandla zibovu manje nimsukele nje umuntu ya unecala phela usiphathelanga nix akazi phela into mhlambe bambambe nje public drinking ya sifuna ukuthi uhlale wazi ke awazi njani awazi ukuthi nabantu emajele bengingazi ukuthi noboshwa alright ke sozokwazi ke namuhla uzowazi kabi melwazi yasokwazisa ke thina kabi nangelinye ilanga uqonitshela nabantwana bakho ukuthi ningaboshwa ya ngowaboshwa unganamali sokushaya siphatheleni hayi bafethu imali ngizofonela usizo ya uzoyiletha so right uma sikubamba uzokwenza ukuthi usheshe phela usisi umtshela into ezwakalayo ya and nale ebusweni kumele ube round kahle kahle uhlangane ya sikwazi ubhombisa isayidi eli-1 kumele wonke amasayidi abe round bemuhle kabi yana bakubheka ihhofi kubona unonile yasho ithi uyadla udla kahle uvuvukile lezo sikhathi yavuvukile so manje umuntu manje empompisa uyakhona ukuthi avike or anginakuvika la uvika njani amafethu ngiyavika phela nangishaya ngisho angeke uvike nangibamba ya uyabanjwa uyasiphazamisa uvika njani uma uvika uyasiphazamisa kumele ubanjwe fangom uyakubuya all-star obuso ya all-star ebusweni ya angithi siyakuthambisa mara ngenzanga nini ya wenzile icala namali usiphathelanga nixo necala elibovu cala kulibi kabi alikhulumeki thula namajaji uzenjani unganamali awazi ukuthi kunabantu esitelela manje all-star ebusweni ya kayingaki mhlambe kayi-2 hayi 1 kuphi sibala sabala musuzobuya kumele sishaye nje size saneliseke silale mabe siyalala luka masivuka iyacala futhi ya uyazi uGibson umuntu omchazela uGibson uGibson utshela ukuthi benifaka abanye isigubhu ya nethuliti yangena ngisho phela ngithi uyayiphuza ithuliti uyathanjiswa uyayiphuza ya ngithi uyasho wena uphuzana mina ngidli corona ngidli Hans
Hansa, uzihansa. Udla ini. And again, Savannah. With some 2 liter 6 pack, I'm going to try 6 pack. Forget 6 pack. Let's store it up. Let's hang one up. I'm going to 6 pack. I'm a 2 liter. Months. Now, so put something. So, Bamba. Yeah, I'm Cabo Bengaga. I'm going to Bangaga. Get it in. Shala Masaba. Shamba. No pin wash. Jela player. Yeah. We are capa, Mons. Sifunu capa, se clean up. Se will rechoose. Gabi, se will tunuga. Wait, what a blow. You bump my tagada and she tonight. Yeah, now we have a corner. You bump my tagada. Kunga descend. Young Kunga descend. And the shy to the ambit. Boom, boom, boom. Yeah, yeah. Let's move up and move. Yeah, you're shy. Yeah, boom, boom, boom. My mouth is better now. Listen, we are both looking at the bar. What is the bar? Yeah, that shit's a big one. Okay. The plan got the body stick up. You can say some of food along. Puman, you food in now. We are straight up. He, Baba Man, they are marrying Passi, man. I boy, yeah, I put it a day later. The channels open 50 rand, open 100 rand. Let's say 500. Yeah, for neck. Yeah. And the poison are low water, which I do, we are Bulawa. No. My Mahata, I would say, would my actually looking to Mumuntu, Naniban Chosha. About charge at you. Those two shadows, shy, but charge. Sala now, but we suppose we are not chica. The secretary would have one with destroy it. They would destroy it. But we need to eat it. We need to eat it. Everyone got to die. Jeremy Poison couldn't buy again. Second. Yeah, Prema Poison have things. Look at a buiser like it. The wood are good at this. Half on the roof. No one about a shifter. I was somewhere. Yeah. I'm going to get better like it. Yeah. Maranana used to come back with a Makata and Zobanova would die. Mombasa shy when at the Salicimia and Bazo's pin. I'm going to get pen over a sinner. What did I pay them myself? No. That is why I try to go to Monsegasho and the city. One of the it's their pair. Numbers are gone. But we in numbers. But we in numbers. We do about Jesus, the slang about Jesus. One numbers about Jesus. This is about Jesus, but this was Satan. Satan are numbers, one born Satan and numbers. Jesus again. That was one numbers, it was about Jesus. This is getting there. So much in this year. Oh, I got a pagati or something in this year in that speed and a much something. Oh, I born our experience of it. So in Wabon outside, I feel like. In this year, you go to born with Bamushabam Mudala. Better Glanumba. Mauda Muda back donor about you, so Bosho Glamuda. Yeah, so Maudu Yaga. The census fully careful. So simple in Bona. Yeah, or 5 fires. In the Boni with Pele La Pagasata. So Mauda Meru, my dad. My funnies. I guys with my boy or born with I imagine also here begging so credit. Yeah, yes, who's doing so? La Payana get come to the bloomies and find with bloomies. Yeah, get come to the bloomies. The under the young was required to make Pumago. Yeah, I'm not going to Gonzagadan, because Botima Bonabantu,
amadarumba ukuthi vele ufuna ukubulala or ufuna ukwenzani wacela uthola usizo or something. No, zangithola usizo. Oledi yazi bazali. Ma-oledi gcina khalo ma-oledi. Yabo. Engizoze ngife wena lokhu ulapha kuleya ndawo. Uyabona kanjani? Nawe shothi ukhona ukuzibuyisa yabona phela. Isana oledi maselikhuluma so kusesemnandi. Ya uyabona kanjani? Yawara phela imaloku lize mapapa tshona kude phela. Yabo ngiyakutshela ukuthi cishe sawa endleleni. Yabo indlela zalapha zinjani bongodwana. Netholi njani. Ngiyakutshela nama-oledi lapha sicishe sawa imvula yana wadwana. Yebo. Uhlola wena. Ya bahlola wena. Yabona le. Kude Brian ngada. Yabo. Nawe ugcina sowubona ukuthi sana ngiyahluphekisa ma-oledi. Yabona njani. Ngitshintsha kwena. Ngitshintsha kwena. Yebo. Indaba yedakamizwa ifika kanjani? Dakamizwa ngicela ukuzibhema khona le phakathi. Angithi kunabantu abasezophuma. So uyavakasha mhlambe lo muntu. Ekhaya mhlambe hamba Friday buya Monday. Buya nawo ama-trucks. Yebo. Nabuya. Mase bazophuma bamiyeka avaye ekhaya uyavakasha. Ayogidla aphinda. Ya mhlambe uyalala or ubuya sekavakasha ejele. Makabuye uyahlala mhlambe lo muntu sekabiza 6 months. Yebo. Ya kule 6 months mhlambe uyavakasha kayi3. Yebo. Inyangeni uyavakasha Monday to Friday. Friday to Monday. No, the 2 days, yeah. Monday to Friday to Monday, Friday to Monday for 3 months. Yabo. Yeah. The more abakasha ubuya nama-trucks. Yabo. Kani ngicala wafunda khona la. Yabo. Wamafika la wesikaya. Emakhenge sekubhenywa le nto le Africa sekudliwa lena manje. Yabo thina sambe ukudliwa ini Menrex. Yabo amapilisi la uChairman Mark what. Sekeza nenyanyaza manje. Yabo sesanyanyaza. Beyibona nje. Thola sesiyabhema ke sesibhema inyawupe. Yebo thola sesibhema inyawupe kanjalo. Izana laba abavakashayo. Ya sicala ukufunda khona ngala. Uma 90 bandawo 2000 man. 2002. Okay. Yeah. 2002. Ukugcina ufahlaka futhi. Gcina wamfahlaka ngcina 2010. Ubinsango. Yeah. So le drugs mase lingena yini into ebesenzima ukuthi uliyeke? Laze langena phela sayeke ngoba nalento bathi alost. Yabo hlala ngaphansi kwenkaba. Yabo lento bathi alost itakanyana hlala ngaphansi kwenkaba. La mase lifuneka liyafuneka. Umuntu angafa. Yetho. Umuntu ngambulala mase lifike kahle. Ngoba ubinalo nembeza. Yatho nalokubekezela kubi khona. Banenhliziyo futhi encane. Yebona bro. Manje ngoba usuke ungasifanye la usipina kanjani ukuze uthole your next fit? Wenza noma yini. Njengoba ngisho ngigcina bami inkunzi wenza konke. Usayibamba nano? Manje hayi phela sengikhulile. Ngicela ukuningi sengiyekile. Ya ngiyekile Brian. Sengikuzibhemela nje kuphela. Ngibonile. But lokubhema into ukuthenga something yokubhema uhlanganisa. Ya ngihlanganisa nje la mountain kanjalo yabo sehlanganisa secompromise. Ya sehlanganisa ama-cents sihlanganisa isibhema. Yebo. Ya kodwa ngesikhathi noma uvele edoma vele ngithanyela nami. No vele ngiyifuna le mali. Ya yebo. Ya so chaza ukuthi ungadlaleli la kimi. Ngalo sondela la kimi. Ngibona ngidimoni ngokuza la kimi. Thanyela. Yebo nje. Ya ulunga kuyaphela. So vele ileve mase uyitshela as uRizgo neminyaka mhlambe seyivayile.
ucabanga ukuthi angeke usachintshe ube umuntu onormal isipani uvuke isipanini ubona ngathi vele sekulate for lokho? No, nako lokho ukuthi ucabanga ukuthi ungatshintsha. Ukuthi kuyi-backup ukuthi ube nabantu abane-backup. Yeah, so babangekho futhi kuba nzima. Yeah, bro. So manje njengoba ubona i-drugs ikhawatha nengcothi ezinjengoba usho ukuthi nina nikhule kune-Mendrax, le-Mendrax vele scarce back then. Manje sekuyinyawo kuphela. What do you say about the future ye-youth no? If not ye-youth, ama-teenagers. Yeah, yona ish. Ikahele. Ngoba vele Ibrahim vele impilo enhle ke sephilwa manje iyo vele. Yethola ama-drugs. Yabo. Yeah. And ayikahele kakhulu. Yethola ngoba labantwana bamantombazana ukuze babheme imodel ngogwayi. Imodel ngogwayi ayikenye. Uzobhema uma imodel ngogwayi bese uyathenga ama-drugs. Model ngogwayi uchaza ukuthi Ngichaza ukuthi kumele abhejwe kabi. Hell ngogwayi. Ngiyayithola kanje. Yeah, futhi uka-hell ngogwayi. Yeah, uka-Satan ngogwayi. Hell ngogwayi. Ngamela hell Steve ngogwayi. uwelelwana ngogwayi. Yeah, indlela abhadala ngayo. Olelelele drugs. Yeah, kuyadura phela. Ngameli hell ngogwayi vula inyawo. Hell ngogwayi. Uyayithola bra. Yeah, then uzobhema lula kakhulu. So kahle uchaza ukuthi i-future ayisekho. Yini mhlambe kumele ishunwe abazali or umphakathi ukuze mhlambe sizame ukwehlisa riding and drugs? Yeah, ukuthi nje umphakathi kumele ubambisane vele. Uyayithola mangukuthi uzimisela ukuthi ufuna ukureduce i-drugs. Umphakathi kumele ubambisane. Uyabona ukuthi kusalayo angiboni mina indlela ukuthi bangayireduce i-drugs ngoba khona ukuza nama-president i-drugs. Ikhashwa bobheka icele i-drugs. So yabo ukuthi ukuhlala. Why kahle i-government yenza kanjalo uma ucabanga wena? Yeah, i-government isho ukuthi nayo i-depression ye-government nayo ilwela uvale impofu bayo kuswela kwayo. Yeah, nayo isho ukuthi ilwela uvale indlala yayo i-government. Uyayithola kanje. Yeah, ngoba vele akekho umuntu othanda indlala. Uyayithola bla. But nge-drugs elimosha abantu. Yeah, lona limosha abantu kodwa kusalayo kunamndeni ophilayo futhi ngako lokumosheka kwabantu. Uyayithola bla. Yeah, ngoba abamosheki kuphela khona abaphilayo. But abayinxusana abaphilayo abamoshekayo ababhali. Iningi liyakhawatheka. Kodwa mara uyazi abanamsebenzi. Umuntu uzonga atholele okufunayo. Yeah, uba satisfied. So awucabangi nangokuthi because mina enye indlela enginokuyibheka ngayo ukuthi if ever maybe ba-introduce i-drugs so that since sibona i-rate of employment or i-rate of unemployment iyakhuphuka, so bazama ukuthi kube bekungekho i-drugs maybe besingakhona ukuthi sifocus bese siyastrike or siyalwa. So i-drugs lenzela ukuthi kube nabantu ababhaya abadestroyeka. Yeah, bangeke baze bebe nendaba nempilo. Njalo. Sakuzivele futhi ingelele for ukuthi isdestroy ngoba sesibasazi ukuthi sibantu abamnyama thina sihlakaniphile. Uyayithola njalo. Sibabhaya. Angeke sonke sithole isibhaya. Angeke sonke. So that is why bafuna ukusireduce. Wasibaningi. Yayibona. Population sinayo kakhulu. So manje bazama ukuyireduce. Uyayithola plan. And bayireduce la kulentsha ngoba bayazi ukuthi lentsha le iyenzo kwenza ukuthi manje bacindezeleke bona. Too much. Njalo. So if njengoba u-platform ye-realign isinokuthi mhlambe egcineni ngibuza ama-question ukuthi mhlambe wanikezwa i-chance or mhlambe anganikeza i-chance nokuthiwa sibisele isikhathi emuva, yini into obongafisa ukuthi bongayitshintsha ngempilo yakho? Yeah, ukuthi vele ngiyeke lama-drugs nami bese ngibone ukuthi impilo yami ngakhona ukuthi i-advance kanjani. Yeah, ngoba into ibalulekile achievement. Empilweni achieve. Nokuthi uzeleni emhlabeni. Yeah. So according to wena njengoba ublomile so uvayile leminyaka engaka ucabanga ukuthi uzeleni emhlabeni?
ya ngicabanga ukuthi ngizele ukuthi nami ngizophilisa umndeni wami. But ngoba akusenzekanga lokho. Ya so njengoba kungasenzekanga futhi ukuthi nami ngizama ukuthi ngiphile nami ngikhona ukuthi highlight abanye abanganalo ulwazi lwalempilo engibuya kiyo ebuhlungu. Uyayibona kanjani nabo bangaze bafike kiyo. Uyayibona kanjani ngoba nami azange ngafike ngoba ngithanda. Uyayibona njani ya isimo sesejardini. Yeah, njengoba ngikutshela ukuthi i-lack of parental care iyayikhoza i-juvenile delinquency. Yeah. So abazali or incozi ezikhula no yini ongayigaya, I mean what kind of advice can you share or give them? Yeah, i-advice engabanika yona ukuthi bafocuse entweni abazifunayo ezibalulekile empilweni. Ya bayekele ukuthi bathenge isikelemu sesyllabus. Yabo ukuthi masiphile esyllabusini so yabo siphile esikhathini esiso propaganda kuluma nkothiswana. Ya baphume kuleyo doti leyo ngoba vele ngoba stike kuleyo mpilo leyo bazoyithola le mpilo engiyitholile. Yibona ya mele baphume babone ukuthi badingana empilweni yabo. Yathola ya ipurpose yabo. Yathola ya ngoba umuntu une-purpose. Of course. Yeah, so mele bastike kuma-purpose wabo. Yebo. Yeah, then ngiyacabanga ukuthi iningi izophumelela. Asibonga mfethu. Chimbuzi, benisokhuluma lana eTourism ezindaba zeKhaphezulu nani senithulile ke no. Bathi indaba zeKhaphezulu. Yiziphi indaba zeKhaphezulu? Madoda khulumani before uvale show. Bakusapha. Bazo-arouseka babona bazo-arouseka. Great. Ngi-arousa phela. All right. Yo guys, thank you very much for tuning to this episode. uRizgo ulibekile udaba lakhe bafethu and ngiyathemba ukuthi sifundile because the purpose of the podcast ukufunda while amajita abeka istory sabo ngendlela adlule kuyo, not to say they are proud kuloko, but then baba bold enough ukuthi istory sabo basibeke ngalendlela exactly esenzeke ngakhona as ngoba nathi lamagama wakhe eqinile ngasho ukuthi mfethu naye ipurpose yakhe lefisa ukwenzela umndeni wakhe. Unfortunately izinto azizeki ngendlela esiphelele ngayo. Anyway, we're gonna catch the next episode. You know, we align with 9 to 5. We're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. We are here. We ain't going nowhere till the fucking fat lady sings. We out. Yeah, man. You're pushing your palm. You're pushing your palm. You're fooling your